Ibi bihugu bibiri yaba icyitwaga Tanganyika na Zanzibar ubu tuvugana nizo zabaye icyo twita Republic of Tanzania. Ushobora kuba wibaza ngo byagenze bite ngo Tanzania ivuke cyangwa se Tanganyika ihuzwe na Zanzibar. Tanzania yavutse ku bihugu bibiri ubusanzwe bitumvikanaga, Tanganyika na Zanzibar. Zanzibar yari igihugu gito kibirwa hafi ya Tanganyika gifite amateka akomeye mu bucuruzi n'umuco wa kirabura. Mu gihe tumaze iminsi itari mike twumva umwuka utari mwiza hagati y'urubyiruko rwo muri Tanzania rwise abajensi na guverinoma ya Tanzania mu myigaragambyo yapfiriyemo abantu ibihumbi yaba mbere ndetse na nyuma y'amatora. Abenshi kumva Tanzania ariko rikaba ari izina abayobozi bashya bashaka kwangiriza, nyamara rifite amateka akomeye y'abaryubatse ari bavunye guhera mu 1964. Uyu mwanya ndagira ngo tugaruke ku mateka y'iri zina Tanzania guhera mu 1964 aho yarimo ibihugu bibiri icyitwa Tanganyika na Zanzibar. Tanzania yavutse ku bihugu bibiri ubusanzwe bitumvikanaga, Tanganyika na Zanzibar. Tanganyika mbere yo kwihuza na Tanzania yari koloni y'Abadage kuva mu 1880 kugeza mu 1919, bayitaga German East Africa. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, Tanganyika yahawe Ubwongereza nk'igihugu cyategekwaga mu izina rya Mandate Territory, ikomeza kuba mu bukoroni. Tanganyika yabonye ubwigenge kuwa 9 Ukuboza muri 1961, perezida wa mbere aba Julius Kambarage Nyerere. Muri 1962 Tanganyika yahindutse Repubulika, Nyerere akomeza kuba perezida. Zanzibar yari igihugu gito kibirwa hafi ya Tanganyika gifite amateka akomeye mu bucuruzi n'umuco wa kirabura. Zanzibar yari protectorate y'Abongereza kuva mu 1890 ayikagira sultani wayo. Zanzibar yabonye ubwigenge kuwa 10 Ukuboza muri 1963 isigarana umwami Sultan Jamshid bin Abdul. Nyuma y'amezi make habaye revolution ya Zanzibar kuwa 12 Mutarama 1964. Abaturage b'Abanyafrika barwanyaga ubutegetsi bw'Abahinde n'Abarabu bahirika Sultan Jamshid. Abedi Aman Karume yabaye perezida wa mbere w'icyitwaga People's Republic of Zanzibar. Ibi bihugu bibiri yaba icyitwaga Tanganyika na Zanzibar ubu tuvugana nizo zabaye icyo twita Republic of Tanzania. Ushobora kuba wibaza ngo byagenze bite ngo Tanzania ivuke cyangwa se Tanganyika ihuzwe na Zanzibar. Wigira ikibazo kuko G7 TV ibyo byose twabigushakiye. Nyuma ya revolution yabaye muri 1962 Zanzibar igasigarana Sultan Jamshid Abdul ari uyoboye, Julius Nyerere wari uyoboye Tanganyika na Abedi Karume wari umaze kwimikwa muri Zanzibar. Bagiranye ibiganiro byihuse byo gushyiraho umubano n'ubufatanye. Bwari uburyo bwo kongera umutekano nyuma y'imvururu zari zimaze igihe hagati ya Zanzibar na Tanganyika. Hari kandi impamvu za politike n'umutekano. Tanganyika yatinye ko Zanzibar ishobora gufatanya n'ibihugu bya bloc communist nk'Uburusiya cyangwa Cuba mu gihe cy'intambara y'ubutita yitwaga Cold War. Tanganyika na Zanzibar byihuje kuwa 26 Mata muri 1964 nyuma y'ibiganiro byakozwe hagati ya Julius Nyerere na Karume. Biyemeza guhuriza hamwe hakaba igihugu kimwe gifite umuyobozi umwe, ariko Zanzibar ikagira umuyobozi wayo wihagarariye. Tanganyika na Zanzibar bahise bihuza. Nyuma yo kwihuza bahise bitwa United Republic of Tanganyika na Zanzibar, United Republic of Tanganyika and Zanzibar. Mu mwaka w'1964 Julius Kambarage Nyerere ahita atorerwa kuba perezida wa mbere United Republic of Tanganyika and Zanzibar. Mu kwezi kwa 7 k'uwo mwaka abayobozi babyizeho bahindura izina bareka kwitwa United Republic of Tanganyika and Zanzibar, bafata Tanganyika bayihuza na Zanzibar. Muri izo nyuguti bavanamo izina Tanzania bahita bitwa United Republic of Tanzania, ari naryo zina bafite kugeza uyu munsi. Mu guhuzwa kwa Tanganyika na Zanzibar hakavamo Tanzania tuzi uyu munsi. Hari ababigizemo uruhare runini na n'ubu bazirikanwa mu gihugu cya Tanzania, harimo Julius Kambarage Nyerere wari perezida wa mbere wa Tanganyika, yahise aba perezida wa mbere wa Tanzania. Abedi Aman Karume perezida wa mbere wa Zanzibar yahise aba vice perezida wa mbere wa Tanzania. Rashid Kawawa wari minisitiri w'intebe wa Tanganyika yagize uruhare runini nawe mu guhuza inzego za leta hagati ya Zanzibar na Tanganyika. John Okello umuyobozi w'ingabo za revolution ya Zanzibar
nubwo atagiye mu buyobozi nyuma ariko nawe yagize uruhare. Julius Nyerere, perezida wa mbere w'icyitwa United Republic of Tanzania, yayoboye guhera muri 1964 kugeza muri 1985. Abedi Amani Karume, vice perezida wa mbere akanahagararira Zanzibar, yayoboye guhera muri 1964 kugeza yishwe tariki ya 7 z'ukwa 4 muri 1972. Yishwe arashwe n'abantu batamenyekanye ubwo yari muri Maison de Jeunes muri Zanzibar. Inzego za Zanzibar zagumanye ubusugire bwazo muri bimwe ku butegetsi bw'imbere ariko ziba mu gihugu kimwe aricyo Tanzania. Impamvu nyamukuru zatumye Zanzibar na Tanganyika bihuzwa zari nko kongera umutekano nyuma ya revolution yabaye Zanzibar mu 1964, kurinda ubusugire bwa Afurika muri politike y'icyo gihe cy'intambara y'ubutita Cold War, guteza imbere ubukungu n'ubufatanye mu karere k'uburengerazuba bwa Afurika ndetse no gushyira hamwe abaturage basangiye amateka n'ururimi rw'Igiswahili. Tanzania ubu iratuwe, iratunganye. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzagaruka ku mateka ya perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan uyoboye Tanzania muri iki gihe, tuvuge naho we akomoka muri ibi bihugu bibiri byihuje Tanganyika na Zanzibar. Niba ufite igitekerezo n'inyunganizi wabishyira muri comment, ntiwibagirwe gukora subscribe kuri G7 TV. Ndabashimiye.